Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. For any other phenomenon, Obibia Aquaba Ede about Too Much GH and so. Gano Ahala Jumedi and Oni Eguso are watching a money, somebody about face capacity, major city, and I say someone. Eko chi eko bremai enamide eba ababa so much for any etie for ma won so awo fie won so etimi de wadwencha wo fa ensemi ho aba abetu eye ejam ene de yi eye flag bearer ede ema eye National Democratic Party aye twanitia efre no NDP na eye maame a wodi eye enimu eye na Kunadu Agyemang Rawlings wayi eye ne nade ede egu efom a chese enya de sef 2020 presidential elections yi wo be take a stand ewo eye emu na abusuafo munim se butumi ye mu na ye nya ntie se ne hokafo na ye wanya ne baabi ekro eye flight lieutenant Jerry John Rawlings wato na nanom ewo eye entedo na ne wo no nsensem ba ye no the shock and no crampo my yan and Tessia Mammy crampo when ya had attack my head and I call a year hospital Lydia Ekeka a year of and in some way ever to a year a jar said the Binomo airboy a year mammy abasu a Binomo so cat and no quanson no never corner banner for and some no a year and Trani a year be free. Now among whom so a coso a war a year or may I don't see Amamato and Sa a day after Apostle. Agyemang Prempeh or that the Bible Church of God service that were in Christ. Kaswa Tuba Junction. So one also so one fan a drink to our and send you and bra MM2 a year aja. It is a what shayam. Then I want to so I want to so I didn't try one. What day I had the Abekan with and say when he said Ben away as one in ya. Abasto. Yes. Yeah, yeah, media. Bibia boko me kama nyankopon ni Kristo gonti ne ho ye pa ntina me wa he no cre so na ka sem me ana me frɛ o na ayi o so ho ye nyame adom nso me papa ene wa sa chim police apostle baby am sa chim police sa chim police no ho fa no wa bi ye si so no empen bo si ho pa e si na de ho fa sa Achim police. That is a whole Angasa. Yeah, that's it. Now, and some as see about a year no as well, a year mammy, Nana Kunadu Agyemang Rawlings. Say a young for your Frank Atuni at the National Democratic Party. Now, another day, what the Baba to a jar essay. O Jai and as we didn't not the idea go for my idea say, we'll see a year I can see no a PMO. Now, Nina Mono or Baba Baby issue a year press. Address at the amount the whole world no botaye any DTA or this answer when na to a year. Now, so ye sure said ye na nyoma esisi aboafa no ho busumi yimu said ye nukunu di free mu na once and summer by it was a shock to them. Now, see what taking a year that decision say wo jai and say nya this wo to a year wo to anamo then have it me aka fa ho yo sikapa Eddie Cano, Yamishra White, and if my phone now to me, I didn't want cameraman, Yamson, Jamaica, or what one, one of the Rade and Cano, one of one thing, Naretta, and you woman, oh, Radimamoso. Now, young Quenya, meeting Quenya, I have four, and yet you, yeah, Omuntini, I think, and your mission Shagana for no more.
ayefo ni nyina no bia mesre amishira ni bambo nso ama meyene me ma ne asafo ni nyina akuye asem we aye asem bia abetodwa wotumi dwene ho a wonti ase na woti ase nso a nanka eye kakra ekyerese ise die esi no na koradu aduma Lawrence NDP the party no ose ise die onan standing to yento ababi a man bi nti oyiri ho fim oyiri ho fim nyaza oyiri ho fim oyiri ho fim a yese ni kunu ya nche oba se ukunu bema se uyiriwu sa wo we ebetowa na aye sempi na aye dadwene ne hawo e dia mawo no adwendwena ye pi enti ono so owoi the alternative ene ni kunu bema na ejina ne chi si oba totua etwere bema de bema ye twene de mi eno okunu na so okodi a bede ya tutui bede ni atutui so nti asam kase na ato no nti ogazo wa reason ya me ne kombi so no me ne ya adwene so me ne ya adwene nti no oyini ho fimu a onyini ho fimu na apostle o nkasa ye mu no si obuo bebebe to ye oba o ye bem we ma adwendwen ye enti because of say ohu kani ana say obi eben wo na nipa ni wu a enu nti dwumadi esi wani so otaye wo wani so a obetimi di aboa oman obetimi di aboa busuan obetimi di aboa institutional wo because of say obi every won chen ekontinue sa emwa no eniwa say afofo na atwa ho echa na omo nsa kan na all because of the wewu ekoniti akuya amida se on se ni kunu na owuo no onye kunu bia saa we ni pakese wo Ghana ana meboa we ni pakese pa wo Ghana ono na ni kunu no ya wadi wo man so esene ahemfo abedi wo man so nyina ya wodi nkese e wo man mu so ho enti sa akoba ni se ono no se abani se we na to a wotimi ejai se we eye party election ye beye so atase ndi uhe obakunafo bia Bible no First Kings chapter 18 19 mu nyina obabia ni kunu bewu no na waye basa bibia waye bia wotimi nye bi so na se fie bi no onya no de ma no watima fe no ada na okunafo obakunafo bia so yankopon na sam ye no eyayi short yase ndi warizan ya me de eye na 2 onu kwa oyi oba no kan se o constant SSK awo election because nyame mfo oba enni here na yeah me ka jo Bible mu nyame mfa oba entu anamo enni here bi ada no go ni Israel me mu na di oba ana ayi asase zo re loka ayi enkrama mantamu a oba bia ni heda oba de ye ohima daza de tumi nukuta no kronum ana oman mu no tabia eye bema ukwa santimemu a asantimem oba eni ohene ewo hoda demum ohima na yesi ohima no eye kitwa ya o taking charge niema bia ekoso e mana brobom wo ayi kronum ana se amantamu so endi se ense wodi hene ne ya na Ghana ho no ani wiase nipa no ene ne ye se oba timi ye bibia ne ni menyina na oba timi ye me ka chero yes ahinie ya me ba mo oba o ahinie nya duma ketwa so ti ase endi nyame de ahinie ni ma emerema ema no ade nyankopon de ma kura metuma ga se esosene ahinie yes because a man ewo ahimfo asofo asojafo a police wo ni be bi o tiwias bia no oba na wo no na me bo na mfa ebuo ma ema binum eni ti se nipa no so to anamon so wono so pese de ebe ya se obedi eye ohene ana se obedi eye tumi bi eso a e de asa ebuo no
ebetimi aba ne nche because what ye chire say o ma eye ne ma na akwa e de obo ne ba e ba ne ma no wonu ba wonu amu no onya no sa ba se wonu amu tu anamo wa enti mfunso bi eni ho se nka oba pray se oba di eye o man so kan you me that say you heard the whole world ya and my president say no come my president ya the whole world dey do better cry so na nyame de odi ma me dey be ameka say dey respect mama because woman na yin say nipa any yawu nipa okay any man catch us say ahemfo sojafo nipa bia o e bema o se me so me kron ni kunu jeja wo wi ni oba na wo no ana me boa why no say any oba na wo no o bi se nyankopon bo nipa ene Genesis 2:18 ono nyankopon say nyese onipa nko atena me ne se so obo afo aman so just here number 1 Corinthians chapter 11 3 down 1 was say obema obo no na afeso obo obema wie no oba efiri oba firi bema ene baaye na so en mema e wo wi ase nyina ni mma nyina efiri obema na ere e baaye obo obema ni wie no no yi ni fin pade de ye oba no don o wie se pe efiri o wa nya sabio eti yese oba ni nyin se no wo nipa eti do ya do so nyina no ni nyina efiri obema ene baaye eti oba nyin se obre owu nso a obre Genesis 3:15 down anu nso obre watete akora aye no amena yin so enafom nya nto oba owu ahemfo oba owu nipa be wiase de undimi ba bibia atoto ho ama ni nya yie so edi so oba ye wo ya akonya okodi okopra konya fo akora so aye den okay edi bema na osi akonya so no oba wo na wo okay ana me boa nje e won say no nya wa ho yes so oba bia de ho no okay say yes me ba any ohini me ba any software me ba any sojani me ba any police ni me ba any onipetetiru a o ye say e ya ho e mama say de o kan e no kure so e di say kono do aduma running so ni kuru jeje ewu o Sunday election so be to aba ana me boa ana ni kunu ewu oni ti wa resign oyi wo fi mo me ne ya gere oyi no fi no nwere no to bo asen to ni kunu na yie na on sie ni kun na on kura na chikama no nya election do because ye to aba no kura no a enya de obawi ni oh one wini Ghana and MBB ni NDC ho o wetu me sa wo mienu NDC dom MPP dom uko America election politicians all your parties all Democrat and Republican uko Germany asanity uko Spain asanity uko Italy asanity two strong parties tabia una ye to aba omu wini nti ebe dey say ayi kwadu adman rallies obe wini to sesika etu won sesika go vote din sika keke onya yi no obi anya sika die no. Okay. Apostle Yansha de bra wodin sem we tu dwa no ye wo mu a ye ni a so wo start ya na so wo te amanyoko no wanya chitafo enkrofo a wo mo epe na asem ebi no mo se anka we die anka betimi amana awrene eye akonya no ne nke ni kwan so wo step it down kra date omo kasa no so so nsem yi ebo ebra kaka esa so wo se onrene ba ebi no so se anka ni kunu fra wa frim na be mani pa hu ni mobo ama enu ntinke etimi ato abade amana mana etimi edi eye president na no so se na wo hu no ya ishanka urade di Ghana we se oni mo hu mobro NDC ni say jeje wunti say jeje na founder of the party jeje wunti and is adia and ye to amane yire Ghana for yes ane yes achana and is one jeje na practice etias here no e dey no mo dey ye jeje urade edumna bi na benfo kura etimi bubu bebi say at say jeje wo ya abo bi oh wonye ni petiti bi a o party no
ekoban se bebre bai wote ase nyina wo se no won kan enfa no won hye party no omo ko rally no mu ne ade a on kan won makọ what benvo ni bi eni ni ba no wo tese omo pono wo abegba no etume bi kwa no obi se party benvo se no on found out the party what is asem no da say pa apostle so mimi tuwe minim se jeje one founder and leader of the NDC party so edi se Ghana wo bi kutasa adwene ne se jeje nti ye beto ama ne yira sympathy vote bakoso sympathy vote bakoso enye djuma edi no mi de wayi wo bi mu sika na sika ase no ensi nko bi aka no omo ban wo ya ntana ne baabi kredu adma ni kunu atena konya no so one na ye first lady Ghana for about 20 years. You can say 20 another 19 years. One of the first lady say a big post. A big post by Ebia and you can swear that the new amount bit me their guamo or my yakoswa. And say a noon to a new answer or baby. So Jack and the near man. Say watch any the party on crown, NDC party. No, so one standing my NDC fool. Standing on the party. I don't say party no Ghana. Hey, Kojo Kwabra Obika say NPP and a young party. Would you opa NPP party no more Sabio Yamin Basama, more big good bonisa the enkum ni pasa de ni party ani NPP NDC ni so sa ye besi bia wo ye NDC ni no o ye NDC ni enti yenti means sano e wo memu nsisa ntimi ma say ye yi party ni ye no de free wa pe obi fofura wo ba bedu o man so enye yi ana sa two parties no one baba now ye two aba ayi friends akua ya hu de NPP ni NDC fo nya eno wo ma ya kan obi tumi nya 3%, obi tumi nya 1%. Na obi nya obi kwa onya be 500 votes bi wo Ryan Toma no o dia se na NPP nam 45 obi susu nam 40 no ni ade NPP ni NDC no tabia o na ko sa na tie o wiase ba bia enti wo ma wo ye se jeje nti ye beto ama na yire no no dia nya djuma enya djuma eti so resign on resign no on trust no on to niema no hwe no nya ni kunu kwan on kura ne chi na se on ko de baabi don no nyini hu free politics no ga hu ya kura se ko o te party senka enipa akan kura ene nipa e won kaya utie ni ye ega ne yire ko ngo te party wo ade na mika sa nka NDC party no kanwa no di no I was say ko nyina kuna do adman na odun mu shem ade ti no yi ni free dia kosu ntira tezo mo mfa ni mo nyam ene die ama jeje as the founder the time ya say wo mo ni no ogro jeje ukuri wo mo ni no ogro bebre ho o di ase wo mo ni no ogro bebre ho ene odi ewuo nye ti na kwa do adman free mu no jeje so aso film aso atwen ho na nse bebre koso obra nse se basa na msi nipa ni nkae godu penfo yo ye general secretary wa ye chairman wa ye flag bearer wa ye bibi udi post bi deputy secretary mu ni ade na jeje ne dis ade ni nyina e ma wo enye jeje wo ni san ko mu nya sa positions no Jo Mahama as president 4 years ago na say 2012 to 2016 you be the president no jeje ankonya say jeje na take part no it will be oba mu bia enom jeje so enti na wo mo ma no o mu di akonya enti no onu mu nya chance abedi akonya no ebe ni wo say ahoma ene ma dua dua na ma ahoma hu so ana nya sa na tie ene kwaya waje won so ye mfra ne kwaye wa abeni ba ni ma bi tan ya onya dua ni di ma no ton avenu okasati ajeje aso kwaya aji ni pa no aje onu ye mfra ne kwaye wa so etina ayi graduate man grant so fi NDC no
nsema cost one dey enyenti ene obi mkote party ene jeje so no yiri party no aso ka ho aso anka ho ye go to ehunu de go tuma no edine so maji na sinte o oh yeah emphasis basa so it is a maame no adu ba bi no say we you know what election mu a mene ya agree 100%. Yes. Abasi ebesa abawusu ebiem. Abusi afọ nyuma bi eso ya sen na ye di edwumede ebebeso mo abrene abrebia. Mama Juliet Ventures ebano entrance papa awoba wodi besisi wo kitchen ama wo kitchen edi eye emu opɛ de wodi besisi ya wo demo ensuso se ne de na wo pɛ de wo hwehwɛ bia no ubenya bi ewo eye Mama Juliet eye na kache obetimi afa ne number ewo screen no eso ebiem nso se wo pɛ na twa kwan bebu no ewo eye Abekan La Paz delivery so na wo pɛ se wonyema wa wone no etwetwe nkoma wo beye ede ama osta pepe na neat roofings bano eye edan so ebo wesi wo dan ewie na wo pɛ se wo mbo penchence papa dia bo dan so neat roofings so ebo wo mo body wo be twa ne yo post de wo mo edin etien for mo number so ewo screen no so na ye ne o mo ntwetwe eye nkomo na ba bia wo dan no ewo no wo mo ene wo edi eye kaso wo apostle na mesan aba eye wo so no dodo na hu ne se NDC edonkume wo mashibi de fie wo mo hwehwa na wo mo nsa aka no because wo mu no wo mo emfa ni die ama papa no ne won kro ne ba na papa ne di wuye nti ateti a wo mo de maame ne fam ne won kro ne ba ne de ekoso ne nu nti na ama maame ne hwa wa resign no so de na betimi akafa nje maame na nkasa de ofiri pa ba no ache Samu. Ofiri pa ba che. Apostle de na chese wo beti ko na be pa ba wo ho se unsa enye yi. Me ka so o pa ba firi ndi simu na che enti na okote ne ho. Okay. Eno okote ne party. Okay. So the party na wono wate no. Enka o prese enka party ne betima ayekese. Okay. O motuma bedi o man so. Now so what is written is written. The actual and this now on ubi pan in ye. Entmi ngu from generation to generation. This is a years ago. Oza ansana party no entmi ebu any NPP nyina. Any some two parties na dey adwuma. Enti one what party kura anu a oye den a nya de obewini. Me se won wini. Apostle say what eye party na wo ye bibi. Wo bi ensem obeka no echi wo bi a dia obeka e dia cho no. E wo say influence o ma wunya ensesa ye free udwumedia wudi. Say wakwa ye nyame ni pay. Na ebia sofo foforo because we ye party asem ti wakwa ye nyame ni pay. Na ebia sofo foforo aba beka cho say asofudie die. Say jai amboa e na wote ho free wo sofo paninja akwakote wo die yi emfa so die bia ambrew wunya church members wunya say na enu nti watie die nipa na eka no na enu nti no still na wan jai anase wan timi akwakote wo die no asa hye osofo na ase anase wakọ waso le se de wokọ na bi ubetie enkofo ensem dan na wo so udi tu anamo ana yo skape nyame nshira pa asemo obisara hu ye tie ni se enipa e wo wi asem wesu suru nipa ne ja o tamfo ena kika e wo jo enti bia sobu na wo kan sa se bia ni ko so obi ase ono obi atumfo akeka nsem bia kire no ebe depend so ebe depend ebi anipa na se mo ka kire ho eye ebi nso anenye na manuma ayi asem bi wa say Proverbs chapter 14 chapter 30 verse 14 wasi enipa bi wo ho a wo mo se eye nkrante wo mo dodo mo se eye sikamoa wodi obrofo firi asase so timi yi nipa firi asase so nipa no mu buode no asem no etimi kum nipa nipa no mu asem etimi sei nipa bebre tisa sikamoa enti no nakuredu adima Lawrence sesias ade atodeni party na wakushim oteye no enye se oteye no se
NDC ni kuna to party NDC ya ni kuna da no an finhia bebre na vedie ni kun tiase a onwuye no okote party fuforo no oba chese ni kun party no enya na se de so se o te party we na chew okay won na me che no ade di na so o fi ni kun party no okokote no ho ete fuforo bibi koso bibi akoso bebre o party eso o mayi ni kunu ene ono nso ayede ama edi ese onfona ngire ba omu biu so ti ase edi se ni baby ka bibia akikanye ka ho ne e wo okay eni afutuo ya obi betu obi no se ya no ofa okay enya no ofa obi se nya mawa no ofa to gire nyame asam so a wudi mu se ni be asam wo kan eye correct obi zuzu de enya puto wo de ko se yim so edi si anu jinabia ye wo mu no anase ma meni jinabia wa ko duru mu wo mu sesi a onyinu nko politics mu kura wo ye ni kura wie enye a ompe store bi eni adwuma bi a business bi no onye ese ni manzo so nyina ye mpanifo anameboa ye da bomode ni wo nyina agina yie ama ni mana ye mpanifo ama bi ni kura ye doctors ni ame so enti oni how you ada bi so no go support politics wo pede ye em say oba kura no oni cross oni hene mi hunu bi oba bu musa wo di ase tambia oba no de ho won wa wo hene wo di ase e ma na wo hempo e wo tikafo e wo sojafo e wo nipa bebere ye ne tiwi ase nyina e ma na wo ye e je ma nyam adwuma nyankopon de ama ma so o munye no eso wasadi ahini aka nwa ede yes nyinse nya agro se nyame asesa na adwe no pese ma so o hwe se wodi tumi na hye mema monsa na muntimi nya bibia mfa ngwa de wodi ma so tu se wo say I the Lord I change not means sanda nyagobo be sakra na de edi bibi de wa kan no wadani eni Numbers chapter 23 verse 19. Was when young upon any pan with the atro, and now the papa no. So they can't send me a 1 year, and now because I know my intin. So that's here. And in a mere so what can. And one day, Duma. Was so bad day. Blame now be insane. Well, blame insane. No, we are ya. Oh, no, crew, and a shop so. Who couldn't be do so? Ena asimo nyame ka eye dwuma na bale ne nyame asa kwose na no basa ade na dwi ho say be ma ni ni ho no ti be ma ni ho obedu so ne de ne no de tumi na so oba no won sapreko no de ko chawo nsa dabi nyame nya na de esa wo ena msi nyambo bo ngo oba no bedi akonya okay wo de Ghana na firi Kwame Nkrumah time yenya oba bia president America kura over 200 years in democracy oba bia tra akonya no so da Israel so more than 200 years as I say up to date obabi antra kunya no so da oba timi stande no atiabo oba timi stande no atiabo ana meboa America me Hillary Clinton ne yiri wa mestande o standi bi na yi Trump yi no twetwe America bomb pensa tese eye ade a onyame program to ho sa mema e na ni akunya na yi oba no mu mema no o medi here o meyi ni pa kese na wo ma me yo tu ayi akua that's why wo ba na wo ba abeye director general wo ayi we say electricity corporation ya obey penny the whole Ghana wo animunya nka akame ba say ye dey am ba di ni abo ye mo mi di ntare me yini ma mi ni e ka ho papa o ba wa wo ma o ba beye penny agidi ze jeje ni ma me wo ni ya obedi post yi ni ma me ni ebori ni ebori owu ya be ye bi o mko ye no antini din sa o anya tu din sa eni de enye de unya se be ma no okay but o di anya me di ama no wa unya me che no apostle mate wase na wo hwe eye ni decision wo de aba sesi a ye hwe abato nso so eda yanim enche bia be na wo twi be mienu mu ani na chese ye de abato ehhehye so na wa ma ye news we abreki all of a sudden no unhu ni se ebe ha kakra
ebe sese how how one more dey no it is how dey asem court and now dey asem ever police station and now court be bia wo na do asem court okay ena ade e be chi am ya kodi asem ena wo court na wo say o ba asem ko me janti be yi asem no abi ho dey akofie okay ye mon ye be mo wa yi wo na de ho to jase wo na de ho ti say Grandian man Rollins or no home. Now, I come back 2 weeks or the same year to a bar. No, say, or resign, or you know what you or probably you are. Quachinu Kuno, Ebony. And you want you one and hugging baby. Ah, and had you road sure. I was go, Yabasai about so everyone. I was here for Nayatwa a year so the need to be said and be kind of more a year a dine as so into common number now. Ofa na no wo twetwe komo mbabo dinosaur e de ama e na ebiemu so lord master aba bepiemu ewa ahanom a wo no so no wanya eyeta epepa ne se wo beboa eye government workers so we are buying adwumayeni enkoa edie na wo sika efa controller na wo affordability wo Ghana hanom nkwa de anye saa eye nkaiboyi enko efa ema se wo pelon ede aka wo sika wo eho na anye wo de aye project a eda wani eso se de be ya udwumadi na ana se wani swade hu ebetimi asi eye epidia lord master se wa ba bepiemu ewa ha ede ama wo se wo be frɛ no na wo ne na twetwe nko because sika sam de da ne da ede eye enyoma bebre na ye de ejina eho nti wo ya na ne wo ne no atwetwe eye enkomo na ye twa eye so comment no bebre na aba na apostle binumo dia wo mo de eba no mu ni se ya wo no ano na ehu nya senka wo resign enye the good decision say wo resign because anka ogina ya anka beboa binumo nso dia wo de eba sem ya Rollins ne yire ye mama aye ka no asemi wo no the first person that will betray ne kunu say wo free NDC amanyoko ni say the decision I will take it will betray ni kunu say wo free amanyoko ni enti ba ne say na wo yesa na question I will be so de eba yes say wo say ye nua Deborah Bible me ye share Deborah wo lidi Israelites for no edwomo eko akoni ayinti won samu a wo kasa wo bare ntimi endi no onyo hene won say say about questions really na to ba change yanko Deborah no onyo hene okay no a prophetess so no shanko yanko bonde come say nam so but he was not a king na say wo du obi so ni na e ka ho oh dabi odi wonko odi obi oyo odivo esu na dwuma waye so tiasie every Saturday no kra no Nyankopon fa wo ba bi ansi Israel so da na no amfana nsi Israel so wo hene ye wo king ene wo prophet aso obi ani na dwuma difference ni so hu okay prophet another prophetess and a king wo dey traditional na plan ni mienu he once kra wo ti wo ni enso ye wo me ka wo hene ho asem e ma bi wo ma ye divo so we presidency o ya akonwa we nye se wo hene ya wo hene ene ye wo se wo bi so edu wo man so yes say ye we de ye te ye hanum se ye wo ahemfo wo wo ye mpotam ansa ne ye nya ye mampanyi yes enti se wo hene ne mampanyi so edi ayi no e different wo hene ene mampanyi akonwa se no so ede wo mampanyi no ye wo hene president e ye wo hene kanin no say Israel say now David, you know your friend say King David, King Solomon, King Jeroboam, Rehoboam, they were kings. Okay. And some of prophets is also prophets and so there. Okay. What you say? And then you never go there. Not who is a canina. You're very king. And then Israel says, "Say, once son, I am a prime minister and as a president." What you say? America, no many other countries, you know, president. King no and then you king na call local kings and I say ya himfo ya umudi amantam so any from king but president ni ye king ankasa awo man eti o hini bia no wo to bi sene president ayibuni nyina ahya se ana wo ne mjero ayibuni nyina ahya sa na tie eti oba de ka dwuma wo no no enye nyina Nyankopon de ma wo and then because Nana Kwame Adman runs
So I resign no pen baby tra. Enye na duma no ontimi. Amamuo, be ade a friend amamuo. Eye din papa. Ne day wo there hu. Hey, say enu de nyame nyam ema wonim de ne entiase wo ho a wo betimi de aye. Wo sa asane ne enye ne a wo mu di hene no. Ene ade a din bia no. Nipa na ede. Eye. No kre. What you see? But as a president, our member, Oba Kumeswa. So, yeah, what mountain one yet than a country in you. And then a country be a foreign beyond, or to be going, you know. I'm not too much yet, and I said, Okuko, you do. What did you out of you may be or money to me because who but consider we say, no, I'm more no money a day. But yes, or chance. I was not ownership of not chance. Okay. I don't know when they say a man is up could do a man is up could do. You remember the president where now you do at him. And then a president before JJ was some buyer, any Mahama Nina artist or Mahama be trying to pa, will be a current president. Then no cook out of crap. You want one more man can once and back. What was you? I say, and some put all another one near Kabuso. So a man is out of room. Oh, the young Kazai, letter commissioner Crano, and young man, Omuku, and you so adding, I will not be decided. I guess a winner, really. No credit the whole pa, not as one to me. Oh, Baba Korea president. Charlotte say, I told 4 years ago in Abano. Now, I quite a new Taube say, MPP, the same year will be on Friday. I can. What do you say? I've been in 3 years. Now, at once now, or found not a swat thing. It was not easy for pressure. I didn't man. Now, no shit. I've read there, Senka of president, former president. Mahama out of Makase. Wajia to Musa will lose one. A Cabadi Yamano, and son of Kase, MPP, a winner, the Nako Quadro, and I declare president elect. Yeah, the man. So, Edimedia, the American say, she see we are saying one. We are saying, and when you are the other, we are crying quite. On the credit my Rollins, no. Me or Hano, so all the party. What the party I think? Well, what the party I think? Understand the party I want to be a how pound. Oh, no, it doesn't mean somebody have been what the party to Hano. Oh, yeah. If you ask only power did ye. Oh, who club money and you do what the CC? And you are 2 amount. Yes, I say, oh, here could be here and whoa. Oh, was it true? Apostle. Oh, let's go. Obi kunu timi wo ma afa no ma timi dane afa na wo ma ba be ye you. Oh, wele. Obi kunu timi wo. Oh, yo sikani e so be kwakọ wie chiri na afa wo mo tibia na wo mo dabre mu kura na akwa ye den. Enye so wo ka se wo. Enye Papa J, na yire ne ma wa ja wo mo asase so. Sika ofie. Be sika e ofie. Yeah, ain't here on an for from generation to generation. Ain't to me, young money a year. And the cacao on my shop. One in the maintenance. On the cacao is a woman, some of my gentleman, of my gentleman, you politician. I'm one, because I didn't even to man. Oh, wow, to man. Apostle, me, so we need to say, maybe I met one. Oh, boy. Oh, Mamma. Oh, who's out here? Who's out there? My mother, oh, dear. Zado, Apostle, because of a year, Noma, Sarah, she said, Wow, or Baba, and I said, Oh, Baba, and I said, and it's what you will be saying, when it's more, or back can this what you will not shana. So, Uncle Stanley President, wow, Bana, who said, Aquadedia, when you move a person, be a year, or my so no, I can say, Oh, Ebia. That day I want to become the president of Ghana in my time and in my era. Now I want to because also you are bent, no better can dream and I send a butter in so you better can share. Oh, Sigabe, the old canon. Oh,
wiase so di Nyankopɔn asɛm ɛtena asase so a ɛna hunu de obɛyɛ ɛna hunu wadam tutuo me advise me ba say oba onga standing as a president that bas me because it won't work. Work. Emani say the sika. Ko say ko tisika mu keke. Baga just obanye business. Ono the business obaboa. Na sasika na ode kwakoye election. Esika bebre. O stand election. O stand as a flag bearer abedi wo manso a. Sika kesi o. Form krom kotokra say ezegu. 25,000 Ghana cedis as say. And everybody want better matum. And in this capital. And Obeka Aquada no ne botaye ne this wadi hunashe because of say when him say e binuma to anamonwa ambo na say anko yenti ne nti me ye. So ye be mampo a. Kebe and mini wan sem ka. Ba wakoye oba. Wakoye oba de de. Me tunfo. Enti na che say we are say e ma e wo we are say nyina no e ma e bi ensi wo bi tiri mu say wo pese obeye president wo man mu dana. Oh, say Ghana. Ghana. Nyaduma. Akuya. Enokure de wo ho a e say wo kan straight. Wrong. E bi nsi Ghana man mu hada. E bi nsu ntimi nsi. Do wa sem de bia no obeti abo. Ye dimi kan sa ne say enya hanko and America no ni Europe no ni ade. O mu say man bi e di president wa buchiri. So e bi no di Germany say so omo president no oyo ba. Na enti omo yo ba yi ni na say ka wiase no Nyankopon na boss e wiase. We want to go wiase eti na Ghana de oba ntimi ndi. By obi man so de obi betimi adi. Tio, o say America o. And America Nyankopon is different. And Ghana over 200 years Spain, Brazil. But oba be kokodi akonya Brazil, o ma pam no fi ho. O ma pam. Ni suba oda na enye. Enti no de atia ni say oba president de. And that's oba odi o man so de. Enya de a say Ghana ha yehunu bi sa. Ye ntimi hu bi. Wo de se de ade ni sikon. Poni etofom ne. By so obepie mu MPP ni NDC di obetimi adi. Obepie mu NDC ni MPP a won timi ni. Na so wo ma ya ti asete MPP ni NDC. Yes. Na ewuli wo mo ne two parties a eba na bato a se ba ko anweni a ba ko wini. Enti se ene wo hunu se wo obeti ne ho no. Na wo be lose de na so de ne hu ra MPP ni NDC ma eno so won timi ni. Yo se o san na oba di obe Frabelli ano. Wo mo bibi afra no omo penifo no mo omo ni ka chusu ni panansa. Okay. Ana omo to aba ho. Okay. Omo sereti ni pano. Ansa no be standing as a flag bearer. Ana me boa. Ho no mo mfa mo ba. Ho no na asem ni nyina o. Ye go fi dibra ko pa. Oba be jina. Dabi ye nya bisa. Wo be fi baabi. Aba baabi. Ansa no be duru baabi. No. Enti no anya dia e be yie. Enti mi na mi nte wo be to party. Ana say NDC NPP party. Wo de opa ya party we NDC. Mama na Frabelli. Ni deputy hwan. Mama na Opoku Ajiman. Na Opoku Ajiman. Me wa professor no. Professor. Na se nyame ya adom no mo wini a. In case nyame ya adom mo wini a. No be ye vice ya. Why vice na wienu. Na bia mama na cha mo so. No obejina. They say Ghana for beto amano. Woni zanka enya dwuma. Apostle. Asama mi dey no kura no maka kire wo. Enya yi. Adi wo pa mo hyan komo a enya yi. Yo apostle ye de nkomo didie no esi a enesa na ye wo bi the comment bi aba or reply no wi ana tete wo the final words so atuja. Oh say pastor it's not true. Read Jeremiah chapter 31 verse 32 verse 22. Osi ani de o kan enya no kure. Jeremiah ho no de ro. Apostle we the Bible na dey me na yenken kan de preku na ahwefo nya. Koso wo de koso. Osi Jeremiah 31 verse 22. So 31 22. Yenken kan ma ahwefo na won tie bia.
wɔbɛwɔ ntwetwɛdɛ akɔsi dabɛn ɔbaba akyi sanfoɔ na awurade abɔ ade foforɔ asase ɛwɔ asase so ɔbaa bɛbɔ ɔbarima ho ban asɛm ɔba gyere so ebia baby ɔka sɛ ɔbaa bɛbɔ ɔbarima ho ban so ni sɛ ɛne a ɔbaa bɛbɛdi so ɔbɛbɔ ɔman no ho ban makyerɛ na se ama no ana anya saa saa no ɔba kyerɛ nti wo so kan no we asɛm we no exam no ɛkɔba sɛ ɛmaa bi so ɛna mra Nebukadnezar ɔbɛtake Israel man no ɛde ka ɛmaa wo sɛ ɛmaa de yɛ ne ɛko si a yɛnkunkum wɔn yɛntotɔ wɔn ndɔm ɛde saa maa no wɔn ɛna no wɔn bɔ nipa na nkwadaa ɛne maa no ɛho ban sɛ awurade sɛ ebi ba mmerɛ ba saa na bɛyɛ ɛnyɛ sɛ ɔbɛyɛ ɔhene obi bɔ obi ho ban no nkyɛ sɛ ɔyɛ ɔhene obi tumi yɛ security wo bɔ obi ho ban yɛ wo ka English na ɛyɛ security security adwuma nyɛ ahenie Intendo do obi atimi ye bi. Obi atimi ye bi. Yɛ wo ma security si wa. No correct. Ana me boa. Ebi wa ha. Enti oba obo obi ho ba de. Ene ye emfa ho. Okay. But nye wo hene. Ahimie. En wan sam no kan ho. Apostle ye de nkobo didie no esi ye wo final words a wo de betu jama ahwefo na do telephone number so aka. Yo, dear me person me di tu Ghana benfo ni ade nyina ni se. Sisi ano. Ya mame Kunadu Adima Lawrence ya ade ato no ni no ni ka ma na yakopa na hyedin on na bushia demo we support ne resignation no eno no babua no ame na twentwene akofom kakra enti no won fa na ni na fom won hwe na yiye no do to yamo nya wie kura na ti wie asem bi adna asem ko don transe no ne on hwe ni ma omo asum nyu won e bibia ni Ghana ho so ya nya botere na be yen kura de kun na chi ye kura na chi wie a na election na e ba no ye make kan say NDC NPP ne the other parties ye ka ho nyina no ye mfa botere ne akomapa ene adwempa enye election no yenye onwoduma ntopako metu makam we akofa ballot box or the adwane apozi wache sina kwache na buru no obi ankoye ma no hunku ka adwam enti ye nyina fa odo ani akomakoro do ba wini no ye nte ase obi anka se we ye wiem we nka se we ye wiem sa wiem no ye ta kan Ghana ho ye ma enu atu ntwa na Kunadu Adima Lawrence ono so on trase na ho ntwan waso din my number here 0544262614 0544262614 and 020702011 02070200011 Madam say Ghana asumdwen kan yenyina o Yesu Kristo bi amen. Amen. I was here for her and every my fire and my dear Jumedi no SCA. So start with your channel so when ya a beer so like videos near a dominant so and who ya pass it beya dane die nya the video be atu mu say e be call live no koniba enya ba ya na ne wo hu a little na wo so wetimi afolo ye na wo hu de e koso wo mem na dane da wa dwenche no etimi abawa no wano e de amaye na ebiem so follow ye e wo ye IG page and your Twitter page so @tumagh _Facebook @tumagh ne me di Jumedi ho chia me di e de ekia sikapa dasene ye besa me hia makramo too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth